Zdravo svima! Danas ću vam pričati o pravilnom kombinovanju voća. Zašto je bitno da pravilno kombinujemo voće? Upravo iz razloga, jer kada kombinujemo voće koje nisu kompatibilna po hemijskom sastavu, po sadržaju vode, po kiselosti, može da dođe do nepravilnog varenja voća u našem organizmu ili truljenja na kraju u crevima. Iz tog razloga ja ću vam nabrojati glavne grupe voća i na osnovu toga kako bi pravilno trebalo one da se kombinuju. Najbolje jesti sama voća, ali ukoliko želimo da kombinujemo, sad ću vam objasniti kako je najbolje i najpravilnije. Imamo jednu posebnu grupu voća koja ne bi trebalo da se kombinuje sa drugim voćem, a to su dinje i lubenice. Zbog velikog sadržaja vode u njima, one se najbrže vare. Potrebno je nekih 10-15 minuta za njihovo varenje, a nakon toga možemo da jedemo druga voća. Sada, postoji podjela voća po njihovoj kiselosti. Imamo slatka voća, poput banana, urmi, smokvi, jako slatkih jabuka. Imamo blago kisela voća, to su jabuke, šljive, breskve, trešnje, borovnice. Imamo kisela voća, to su citrusi, to je ananas, to su jagode, to je nar. I imamo masna voća, poput orašastih plodova, avokada. Sad, najbolje je da blago kisela voća kombinujemo ili sa blago kiselim voćem, ili sa kiselim voćem, ili sa slatkim voćem. Kisela voća najbolje kombinujemo sa kiselim voćem, sa blago kiselim voćem i sa mastima, odnosno orašastim plodovima ili recimo avokadom. A slatka voća kombinujemo sa slatkim voćem ili blago kiselim voćem. I ovo su osnovna pravila kombinovanja voća. Tako da, ako se pridržavamo ovih pravila, najmanje su šanse da nam voće, odnosno ove kombinacije, trule u organizmu. I posebno kod osoba koje imaju osetljiv digestivni trakt, bitno je voditi računa o pravilu kombinovanja voća. A voće samo po sebi, jeli mi kao samostalno voće u obroku, odnosno jedno voće u jednom obroku ili u kombinaciji sa drugim voćem, najbolje je jesti na prazan stomak kako bi se najbolje svarilo i ispoljilo svoj potpun zdravstveni efekat. Znači, pre nekog jela ili kada se taj obrok već svari, znači nekoliko sati nakon drugih vrste namirnica. A kako se voće i kako se druge namirnice kombinuju međusobno, to ću vam pričati u nekom od narednih videa.